kaula iki hamba sahayane wong sing pernah ngajarin ning kaula siji huruf. Sepuluh kaula pernah diajari, berarti kaula iku hamba sahayane iku sing. Terserah kaula arep didol monggo kaula siap jadi Sayyidina Ali. Arep didol apa kaula? Cepet Sayyidina Ali. Arep didadikaken hamba sahaya kaula siap. Ning wong sing pernah ngajari kaula sengaja ngampus huruf. Gani pondok lelawat ya amilan ya jurmiyah ya matambinan ya mata izine ngelal ngasal imrikine nadok maksud bulhatul irabe ya alfiyah balik orang-orang aja ngirimi anak di pinggir negara. Subhanallah, awas bukan berkah itu sih sangat dikhawatirkan. Subhanallah. Jadi aja sampai nalikane kita jadi karena pindah saking siji pondok pesantren di pesantren sih saja merasa ilmu jadi karena menambah, merasa lebih gede tibatan guru. Iki bahaya penyakit gede, penyakit rosak. Sok ditinggal di kitab Salamul Fudolah. Manis tahoffa bi ustadihi ibtalahu bi talati bariyatin. Sing sapa-sapa nganggep enteng ning gurune, maka otomatis iku si wong bakal digawe telung cecobaan Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa kita paling pintar tibatan guru kita. Kita paling hebat tibatan guru kita. Kita paling cerdas tibatan guru kita. Nganggep enteng ning gurune bakal dibere tilu coba Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ora kerasa pindah ning pondokan nambah ilmunya, pindah ning pondokan nambah ilmu. Guru sing pertama sampai akan orang pelit iki bahaya. Siji ibtalahu bi talati bekatan baliatin pun nasiah mahafid. Apa sing wis ketalar bakal ilang. Sing wis ketalar bakal ilang ataupun disapa masih nah ketalarane tapi kabarokahane sing bakal ilang. Nomor kedua kalak lisanu ilate tumpul ngomong ada dulu ning wong gara-gara orang barokah. Sing kaping nomor ketelu waftaqara fi akhir uripe mengduhur orang mangsa ora gara-gara nganggep enteng wis guru apa bae iku guru aja sampai jadi kanu ngipun-iku dikilangaken ataupun kita merasa gede tibatan guru kita. Keten ya, wis mudah-mudahan sebisa malih kula sedanten antuk kemanfaatan ilmu, antuk keberkahan ilmu. Urip kita itu berkah gara-gara toat ning taat guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Lan sederenge ditutup keten para panitia ya. Dan ala kadar itu aya panitia-panitia ini panitia itu kan berkat dan berkat. Hajudin pada selawatan hajudin ya. Pada selawatan.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فأصبح في المدينة خائفا